Kuri ya 26 Kamena, umunsi umuryango w'Abisilamu b'Abashiya bibuka umwuzukuru w'intumwa y'Imana Imam Hussein alayhi salam, ukaba n'umunsi uzwi nka Ashura. Umuryango w'Abisilamu b'Abashiya mu Rwanda watanze amaraso azahabwa imbabare. Bamwe mu bayoboke b'idini ya Islam b'Abashiya bavuze ko gutanga aya maraso bisobanuye gutanga ubuzima. Gutanga amaraso kuri uyu munsi nibyo nkubwira ko ari ugutanga ubuzima. Bitwibutsa uburyo Abdullah Hussein yiciwe i Karbala, bigatuma twisanisha nawe n'abo bari bari kumwe mu buryo bwo kugira ngo dutange ubuzima aho bo bari bimwe ubuzima kandi nta cyaha bari bakoze. Igisobanuro bifite gutanga amaraso ku munsi nk'uyu nguyu, kubera ko ari umunsi wabayeho ibyago, twifuze ko twabihinduramo ikintu cyiza, aho kugira ngo gikomeze kibe ikintu kibi, ahubwo tukarokora ubuzima bw'abantu baba bakoze impanuka cyangwa se n'abandi bayakeneye ku buryo bwihuse. Bamwe mu bari mu muryango w'Abayisilamu b'Abashiya mu Rwanda kandi bagaragaza ko kwibuka Imam Hussein alayhi salam ari ingenzi cyane kuko abigisha birimo gufasha n'ibindi. Hussein tumwigira amasomo menshi. Icyambere tumwigiraho urukundo, gufasha no gukunda bagenzi bacu nko twikunda nkuko Hussein yabigenzaga. Kwimakaza ubumuntu, guharanira uburenganzira bw'abandi, kwanga akarengane, ibyo byose nibyo twibukira kuri Imam Hussein alayhi salam. Sheikh Abdul Karim Kariste mu Rwanashyaka, umuyobozi w'umuryango w'Abayisilamu b'Abashiya mu Rwanda, yashimangiye ko ari ingenzi gukora igikorwa cyo gutanga amaraso ku munsi wa Ashura. Imam Hussein alayhi salam yiciwe i Karbala agerageza kwitanga, yitangira idini y'Ubuislamu, yitangira Abayisilamu kugira ngo bakomeze kuguma ku nzira n'umurongo w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Natwe rero mu kumwibuka dukora igikorwa nk'iki cy'ubwitange cyo gufashisha amaraso imbabare zirwariye hirya no hino kwa muganga. Ubutumwa bw'ingenzi natanga nuko abantu bakwiye kubaho mu bwubahane ndetse n'ubwuzuzanye, aho abantu batavuga rumwe, aho badatekereza kimwe, ntibibe intandaro y'amacakubiri no kurwana bya hato na hato. Imam Hussein alayhi salam ni umuyobozi wa gatatu mu bayobozi bakurikirwa n'abayoboke b'idini ya Islamu nyuma y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Urupfu rwe rw'ubukuye uyu munsi rukaba rwabaye mu mwaka wa 61 Hijiriya, ni ukuvuga agana mu mwaka wa 680 ugendeye kuri kalendari ya Gregorian. Leonce Tuyizere, TV1 i Kigali.